مقدمة شيء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين وزدنا علما نافعا يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النظر طيب إذن ودليل الخوف لو مصنف رحمه الله ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. طيب, mula-mula uning pagyang khauf. In khauf, in makna niya artinya kabuka. In dalil sin kabuka ini Parman Allah Ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ayaw kau mabuka kanila. Wa khafuni, artinya kau mabuka mga setan, mga silayan. Wa khafuni, kabuka kau marikaku in kuntum mu'minin, banging kaunan niyo beriman. Bang mo kitaon in pag-iman suwi saya akaran sing kabuka pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsin Allah in kuntum mu'minin. Artinya bangin matan in pag-iman mo pa Allah Ta'ala, suway ikaw magmabuka kaniya. Ay ko mabuka kanila ito. Ay ko mabuka syaitan, ay ko mabuka mga jin, piya panjirisin Allah Ta'ala. Kabuka ako bansiyo, patuan mo Rabbul Alamin. Sabab meita, biasa sambat in pag-iman, suway siya iaagaran sin kabuka pa Allah Ta'ala. Taib, in kabuka aun siya tu kakinis. Taib, panagnaan khawfu ibadatin wa ta'zimin wa sirrin. Panagnaan ginisan sin uno sin kabuka khawfu ibadatin wa ta'zimin wa sirrin. Artinya kabuka amuin pag-ibadat iwan panglagui. Kabuka pag-ibadat iwan panglagui. Ini ito in kabuka ini amuna in kabuka sin ipun matu patak ipun. In kabuka ini kabuka sin ipun amun kita manusia pakain matu patak ipun pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ning kabuka amuin kabuka pag-ibadat ini panglagui
inyari din na kita magpatikuko, mag-amuin, manglagui, piyagtagipunan ta. Na in kabuga ini, bang ini, tiyunay mo, pamarukay ni Allah subhanahu wa ta'ala, in tauti mo na yan to, mo syirik dakula. Sabab may ita, inyaon ka patut sin Allah ta'ala. In kabuka, amo in pag-ibadat, iwan pang lagui, inyari ka patut sin Allah ta'ala. Hangkaning tao, bang niya, tiyunay, in kabuka ini, marukay ni Allah subhanahu wa ta'ala, wairong pagdorwa, in siya nakahinang siya, syirik dakula. Nakahinang siya syirik dakula. Sabab may ita, sabat, inyari, ka patut sin Allah ta'ala. Ini karwa gini sin kabuka al-khawfu tabi'i. Al-khawfu tabi'i al-jibilli. At ini kabuka karya sali. In kabuka karya sali, amuin kapapanjari manusia, biasin mabuka ko kayo, mabuka ko masunog, mabuka ko ato, mabuka ko halayon, mabuka ko iro, mabuka ko nyari ani khawf tabi'i, khawf jibilli. At ini kabuka karya sali. In tao pagsurod siya buka, mabuka siya aun tayo bang amoy mahina tulin iman niya, sambil lambong niya kabukaan niya ra. Kati ko bang nah, amo tinikarwa gini sansin kabuka. Ikarwa kabuka al-khawful muharram. Amo in kabuka yaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. In al-khawful muharram, ding ha mga example niya, al-qunut min rahmatillah. Amo in mabuka kau. At ini ding ha mga kabuka amo in al-khawful muharram, amo in malawa na yung pag-asa mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihad. Ding ha mga khawful muharramat. Atawakan, ding ha mga khawf muharram, amuin mabuka kau hapiapan jari. Sambil nakahinang kau maksiat, sabab simbuka mo kaniya. Mabuka kau hapiapan jari sambil nakahinang kau maksiat, makahinang kau maksiat, sabab simbuka mo kaniya. Ipagtag sin khawf itu, kebuka itu khawf, al-khawful muharram. Taib in khawf, balikan dah, tu siya kakinis. Ipanagnaan, khawfu ibadatin, wa ta'azimin, wa sirrin. Amuin kabuka, pag-ibadat, iwan pang laggoy. Inyari, kasi si tukbal, pallahu ta'ala isa-isa nyara. Di man jari tukbalan, in maruka ini Allah subhanahu wa ta'ala. Di man jari tukbalan, in maruka ini nga, Tuhan Rabbul Alamin. Taib, ikaru al-khawfu tabi'i, kabuka pa Allah subhanahu kabuka tabiat. Biasin dulu mabuka ko iro, mabuka ko hataypon, mabuka ko bagyo. Sabay ta, yato kaya sali. Mabuka ko halayon, mabuka ko mahulog, mabuka ko sunog. Kabuka mo ino, normal, wala problema. Bang miyo ka intaw, di siya magdusa. Miyo ka ko iro, di ka magdusa. May tayo sino yung mga iro, hindi kanyang mapas iro. Ingkatan, aun buka niya karya sali. Nah, kabalikan, inla, kaya napusan, al-khawful muharram, amuin, khawf, kabuka, yaram sinallahu ta'ala. Biya sinunok, mabuka kau, hatao, sambil na hinang mo, na hinang sabab, ibuka mo, nagkapagmaksiyat ko pa Allah ta'ala. Tila mo? Hati niya, aun tao nagdakay mo, hilang ko biyari. Sabab simbuka mo kaniya, nakapagmaksiyat ko patwa mo Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Nah, niya to, khawf. Ikarwa, raja. Kung raja, amoy paghuwat-huwat. Yung raja, imana niya, no? Paghuwat-huwat. Yung raja, ipaghuwat-huwat, inyari,
suway sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala. At magwatwat ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya sadya ipagwatwatan mo. Magwatwat ko kanya karayawan. Toib. Na sabab yan, kung nagwatwat pa mga buod, nagwatwat ko pa mga kabudburan sing karayawan. Law mo, kalu-kalu raman yung buod ito, ridjikiyan ako. Kalu raman yung buod ito, di lang ako karayawan. Ini ito syirik akbar. Dakula. Syirik dakula. Sabab may ita, in pagwatwat ini, sukusin Allah subhanahu wa ta'ala. Sukusin Tuhan at Rabbul Alamin. Di siya manjari, hitukbal marway ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sabab yan, in paghuat-huat pamarayaw, kuno kita makahuat-huat marayaw. Pagtawag Raja Al-Mahmud. Inhuat-huat marayaw, di siya maawon buat malingkan labaya pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakaw nagtaat pa Allah ta'ala, was naghuat-huat ko kanya karayawan, toib, iwan nagtawat kau kan nasin mahukaw ko atau mabuka ko pasulong niya palaw na ka jahannam. Sambil nagwat-wat kau kaniya pa Allah ta'ala sintay maunin tawat mo. Tayo amo yatin wat-wat pamarayaw. Okay na, amatin wat-wat pamarayaw. Arab mo ni magwat-wat kau. Imagwat-wat ko. Sal tali ko huminang si sabab. Law mo magwat-wat ako pa Allah ta'ala si tay maunin tawbat ko. Sa kaliway sa ko nagtawbat, yaon na ko masih magpagmaksiyatan. Okay na? Nagwat-wat ko pa Allah ta'ala sin ampuno ni parusahan mo. Sa problema, yaon na ko masih pagmaksiyat. Imiyad tumo ko na ito pagwat-wat pa marayaw. Iyad to gurur. Taman min mazmum pagtaon, amun niya to biya inya to amun huat amun angan-angan ni kakangikan niya. Angan-angan da ko man imhad to. Mabaya ko magtawbat sa wiro umuhinangin sabab. Asupaya makapagtawbat ko, asupaya ampunin Allah ta'ala, ampunin sin Allah ta'ala yung parusahan mo. Nga. Sumuno, wa dalil tawakkul, in dalil sin pagtawakkal pa Allah, law sin Allah ta'ala ayat niya, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Demikian law sin Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Taib. Law sin Allah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Taib. Muna bisarab ti tawakkul. Uni mana sin pagtawakkal? Yung pagtawakkal at niya pagpangandul mo pa Allah ta'ala. Ama timala si tawakkal, pagpangandul mo, ipangandul mo na iparakala yan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama timala si tawakkal. Baka sara imala si tawakkal, siya na in bunalun mo, pagpangandul mo pa Allah ta'ala. Taib, sa hinangon mo in kasabab-sababan. Ama timana si tawakkal. Amoin bang si hasara. Okay na? Bunalun mo in bunalun mo in pagpangandul mo pa Allah. Okay na? Salta hinangon mo in kasabab-sababan. Di man jari malangandul ako pa Allah ta'ala. Sa yan to siya ko milingkod. Kung biya pagtawakkal. Yung pagtawakkal, patwa Rabbul Alamin, ihangla mo ka ni parakala ang pagkahumi ng hisabab. Biya sa pantod biya di mag-usaha. Law mo magtawakkal na ko pa Allah, biya rin kari. Ihangla mo ka ni parakala si pag-usaha mo. Salta inkatan kasabab-sababan hinangon mo. Hasupaya mahasil mo yung kawaan mo.
Nawag sa upama, law mo'y pagtawakkal ko na parakala ko tanpa Allah, sayang sa ko nagdilim ko, nagna-number 4, iwan sin, takinan man tumihan. Nag-number 4, why ko iminang hisabab? Useless, wayroon. Wayroon mahasil mo karayawan. Gaman ipagtag sin mga ulama tungod si biyato, tawakul. Awon pagyaon tawakul, awon pagyaon tawakul. In tawakul, amon mangandul kau hiyangla mi parakala pa Allah sa di mo inawon sabing kasabab-sababan. Nalong sin Allah Ta'ala. Taib. In pagtawakkal, suway siya sabot tarakain na. Suway niya narain to parakala. Muna as-sidq. As-sidq. Ikarwa al-thiqah. Ikatu al-akhdhu bil asbab al-mashru'ah. Taib, in pagtawakkal, kuno masamunal in pagtawakkal, suway mo marain to parakala ini. Mula in as-sidq. Suway bunnal in pagtawakkal mo. Taib, suway bunnal in pag-i'timad mo, ipangandol mo pa Allah Ta'ala. Bunnal, yun, kiyawa mo ni hapangatayan mo. Okay na? Buko na mo yun, magtawakkal ako Allah. Sabi, wayron sa bunnal, doon ang pangatayan, way. Taib, suway in pagtawakkal, panagnaling kalakihan, suway aun, sidq. Pagsabunal, patuhan mo Rabbul Alamin. Ini karwa, athiqah. Demikian ini karwa, suway ang pangandul mo pa Allah Ta'ala. Suway ang pangandul mo patuhan mo Rabbul Alamin, siyara in makakaus huminang si parakala ito. Ini katu kalakihan mo pagtawakkal, in huminang kausing kasabab-sababan. Bang mo'y nakumpleto into ini, in pagsabunal, pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, in pagpangandol pa to Rabbul Alamin, sa hinang mo katahan kasabab-sababan, dito majukup in pagtahon tawakkal doon kayo. Okay na? Habok din nalawa, mayroon na yung pagtawakkal, useless. Law sin Allah Ta'ala, atungod sin pagtawakkal kaniya, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Iban law sin Allah, harap niyo madto pa Allah Ta'ala magtawakkal bang in kaunan niyo ding mga bariman. Katini ko niya. Hati niya bang kita bang bunnal in pag-iman tapat wa Rabbul Alamin, suway kita magtawakkal kaniya. Hati niya in pagtawakkal, in pag-iman sing kita niyo katahan, suway siya lialang murad sing pagtawakkal pa Allah Ta'ala. Di masampurna in pag-iman na to, bang mayroong pagtawakkal pa to Rabbul Alamin. Okay na? In kuntum mu'minin, bang ingkaunan nyo bariman. Bang kamu bunnal nag-iiman pa Allah, so ikaw magtawakkal kaniya. Demikian lang sin Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Isiyusi nagtawakkal pa to Rabbul Alamin, mamaray na to kaniya, mamaray na in Allah Ta'ala kaniya. Bakit mo na nagtawakkal pa Allah? Sarta himinang kita sing kasabab-sababan, mamaray na to. Allah Ta'ala ni mga tumumbas ka. Demikian in dalil wa dalilur raghba war rahba wal khusyu' qawluhu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Taib, in dalil si raghba. Oy raghba, amin sub mo pa Allah Ta'ala, baya mo patuhan mo Rabbul Alamin. War rahba, rahba amin buka mo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, buka mo patuhan mo Rabbul Alamin. Wal khusyu' rin khusyu', demikian buka pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Law sin Allah innahum kanu yusari'una fil khairat, in mga sila beriman, law sin Allah yusari'una fil khairat, yato na sila nag-uus-us pahinang marayaw. Atin mga beriman, in sila ikauna nila dihang mga tao mag-uus-us pahinang marayaw. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, sarta in mga beriman
nangingin doa kamu pa Allah Subhanahu wa taala, beriman nangingin doa pa Rabbul Alamin, ragaban wa rahaba. Sibuda alawm sin kabuka, iwan alawm sin biya kasanyang. Kita muna, wa kanu lana khashi'in. Demikian yung mga beriman nagmamuka pa Allah taala. Nah, uni makna si ragbah. Imakna si ragbah amuin sub pahinang karayawan atau akan baya atau sub amuin baya humasil sing karayawan. Irahba amuin buka amuin buka. Nah, irahba pagtawag buka al-khuf. Khusyu amunin kabuka sabab sin panglagui. Kabuka sabab sin panglagui. Amatin khusyu. Hangkan law sin Allah taala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Sa? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. At hindi nga mga in mabuka in tertentu mabuka pa Allah Subhanahu wa taala amoy mga ulo in mga ulama sababin khusyu pagtagon kabuka pa Rabbul Alamin salta yaagaran sin panglagui. Okay na? In khawf kabuka normal kabuka. Arapun in khusyu kabuka pa Allah taala ay kabuka salta lialamuran sin panglagui. Fa al-mu'minun yakhshawna Allah. Yung mga beriman mabuka sila pa Allah taala sarta naglagui sila. Yung mga beriman yakhshawna Allah. Naam. Wa dalil khasyah in dalil sin khasyah long sin Allah taala fala takhshawhum wakhshawni. Nakawat na kain yung pagtakon khasyah. In khasyah amuna in kabuka sarta liagaran sin panglaggoy. Nalong sin Allah fala takhshawhum wakhshawni. Ayaw kau mabuka kanila pa mga awliya si syaitan yan kabuka kamu ka ako. Hati ni mapatut ta kabukaan dahil siya to Rabbul Alamin ayaw kau mabuka jin. Ayaw kau mabuka lutaw. Magkakad ka lutaw sa ya? Lutaw din nga maginisan sin jin. Say, misan aun in sila din nga maginisan sin jin. Nga. Sababin jin, may magpasalupa. Sayo sa ya? Naibo ko mabuka kanila. Hanggang sa makulong kayo yung mga amoy miyatay, pus kita sila sin tao. Kunyaron kanila. Misal siya tolong kuboy na, ni beta lang yan ang lutolong ni konad to. 2 jam dalong yalong kuboy lang lutaw na. Sa kaliya tumukunin tao ito no, inang lutaw sa uno, jin nagpasuluto, nagpasalupa sin dagbus niya. Na, isi natukod. Amoy tao yan. Kaulong. Okay na? Na, arabon diakita sin Allah Ta'ala, hindi kita man di mabuka kanila. Fala takhshawhum wakhshawni in kuntum. Taib. Demikian dalil sin inabah. Law sin Allah Ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Wa uy mana sin inabah. In inabah amuna in pagbalik pa Allah Ta'ala. Salta hinangon mo na in pagtaat. Hinangon mo na bangun hindi akan kayo. Ibalyayoan mo na in liyangan kayo. Amati marasin inaba. In inaba, ar-ruju'u ila Allah bil qiyami bi ta'ah wajtina bil ma'siyah. In inaba pagtahon amuna in pagbalik pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Salta hawak to ko magbalik na pa Allah, hinangon mo na bang unuin kewajiban kayo, sarta layuan mo na bang ununain, bang uniliangan kayo. Na,
Nasabab yalong sinallah wa anibu. Pagbalik kamu pa Allah. Wa anibu ila rabbikum. Pagbalik kamu pa Allah wa aslimu lahu. Iban pag mangakato pag-surrender kamu pa Allah Ta'ala. Biyan. Kata si para kala mo katuan hanglaan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham tu ikhwan? Hati niya dia ko sin Allah Ta'ala sin papagtaubatun patuan mo Rabbul Alamin. Soy mo kata si para kala mo soy mo ikat tu kaniyang la kaniya. Demikian dalilul isti'anah, in dalil simpang isti'anah. Lauk sin Allah Ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Uni mana sin isti'anah? Al isti'anah talabul aun. Pagpangayo tawang. Taib. Lauk sin Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amo ating dalil sin pagpangayo tawang. Kasi kita mangayo tawang pa Allah Ta'ala. Sabab amoy perjanjian teman tu Rabbul Alamin. Sa kahawa kita sumambahayang. Makapila kita magsambayang lang sinikadlaw o fardu? Nakapila? Ha? Pila? Khamsa. Pila rakaat? Zuhur pila? Ay fajar 2. Zuhur pila? 4. Pila na? Ulum. Asar pila? Pila na? Pila na? Hangpo na sahih. Taib maghrib pila? Taib petang tu. In Isya pila? Hangputang 7 rakaat sah. Wa iruun pa ka sunat-sunatan. Ulit perjanjian dengan Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hangputang 7 rakaat kita magsambahayang. Ulin ni baita tapat Rabbul Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ikaw ra ang pagpangayuan namo tabang. Iwan ikaw ra ang pag-ibadatan namo. Katoy ko yan. Makapila to balik-balikan ta. Alam mo sinang kaadlaw wayron pa sunat. Hangpo tag 7. Makahangpo tag 7. Nawang sopa magosimunnat. Pila na sadya? Nah, insunat hangputag 2 sa upama. Amoy kabliyatan iman baadiyatan pagtawon. Na plus mo yadto. Mga makakatluan ko umiyan patuang Rabbul Alamin. Ya Allah, ikaw rin pagpangayan ko tabang. Iwan ikaw rin pagtuhanan ko. In problema, in kewanan tao, imiyan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sabang masakit din anak niya, harap pa kayo na siya dumakan. Pabud. Matupabud. At tawakan matupakul. Yapo niya. Katay ko, yapo niya, miyatay na, pangayon na patawang. Wala na kayo nga tamangunin sabab miyatay yapo niya. Magsabaw miyatay yapo niya, sabab sin sakit. Alawang ta sakit, ubo. Usin na po, amoy diyan niya patas, amoy patas ko uli yapo niya, uri niya sakit. Kaulian. Mga dyan makawis sa raya po niya, misa na kulong niya po, nando, miyatay ako, sabab sin ubo. Ano kaya kahusan? Sahih? Na, sabab yan, bang mo kitaon, sa kawa kita sumambahayang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, daranta, pagsabuton. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inyari, perjanjian tayo iban sintu Rabbul Alamin. Ya Allah, ikaw ra, in pag-ibadatan namo, iban ikaw ra in pagpangayan namo tabang. Nga. Kita mo na? Sakali mangayo pa ko pagkatampat-tampatan. Sakali mangayo pa ko kapabudburan. Sakali mangayo pa ko pakakumul-kumulan. Sin adlaw-adlaw ko imen, ya Allah, ikaw rin pagpangayan ko tabang. Kati ko no yan. Nga. Oring tao yan to. Huwag ko umiyan, ya Allah, ikaw rin pagpangayan ko tabang. Sakali na ngayon ko tabang parukay. Ito rin biyad to. Putingan. Sahih? Putingan min Allah subhanahu wa ta'ala. Allah musta'an. Sa ngingi puting,
pagputing patwa Rabbul Alamin. Umus ka umiyan, ya Allah, ikaw rin pagpangayan ko tawang, sakali ito, imento ko patuhaing katampat duhaing, imento ko pakubol na ngayon tawang, puting. Kaya dyan nila, nasangi puting, pagputing patwa Rabbul Alamin. Nah, demikian lang sin hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, ila sta'anta fasta'in billah. Bang kau mangayu tabang, kasi kau mangayu tabang, pa Allah Ta'ala. Patwa mo Rabbul Alamin, ayaw ko mangayu tabang pataurukain. Ayaw ko mangayu tabang pakubul. Sa ipagpangayu tabang patau, menjadi tawari, menjadi. Sa suway, impangayuan mo tabang iyaw muna buhi. Okay na? Ikarwa, suway pangaya mo tabang yon, kakausan niya, ilihil kay pangaya mo tabang. So, pangwediin, miyato ko kan syari, alam mo syari, tabangi ako. Isyari, buhi. Buhi isyari, tawa. Buhi rin siya ba? Biara kato. Sa kakausan ni syari, tuwawang kayo mo. Ang gaus niya. Alam mo syari, tabangi ako magbuhat kahoy. Pahim? Alam mo kan syari, alam mo tabangi ako magbuhat kahoy. Isyari, kakausan niya magbuhat kahoy. Kakausan. Mayroon problema magbihan to. Sabang sopa, man na kayo ko tawang pakubo. Alam mo, apo, yapo alam ko, buhi, tao patay. Patay. Alam mo, apo, do, inapo mo ini, yari na kailo, adlo, do, maadlaw nag-uwo na sadya, hinglaw na sadya, ando, apo, paulian na siya. Ini pa nga subo. Yapo mo, piyang ayaw mo tawang yun. Buhi, buhi atau patay? Patay. Time, kakausan niya po magpaulisin anak mo, li. Sa mga ita, amo ba yung kakausan niya magpauli anak? Isang barang-barang niya mismo, di niya mapauli. Kita mo na? Nabiyarin ka pauli niya, isang barang niya, di niya kakausan pauli yun. Nasabab yan yung pagbangayo tabang, manjari, sa suway in pangayaw mo tabang, buhi, sa kakausan niya, in pangayoon mo ka na tabang. Okay na? Arapon, bang niyari kakausan, baksaw pa, yung pangayaw mo tabang, patay, atawakan ghaib, wayroon din doon, ghaib, wayroon din doon. Biasing kayo ng mga, amoy mga nag-i'tiqad, kayo ng i'tiqadat, kayo ng pangahakan, bang sila mangindua sila hatta uwayroon din doon. Ya Abdul Qadir Jailani, ya Ahmad al-Badawi, ya pagpangayon nila kata, niya ito naman dyan eh. Na sabab yan, in pagpangayo tawang patwa Rabbul Alamin, atau ipagpangayo tawang amo hindi kakausan si makhluk, inyari, suko sinuno, suko sin Allah Ta'ala, di siya man jadi tunay marukay nito Rabbul Alamin. Di ko man jadi mga ngayon patao bang niri kakausan nil kay mo. So pama mga yung hatao buhi sa imbuhi yaw ni madahi law niya ya nakura buhi awak ako ko nanto manjari di bisa pa siya buhi pwede makakausin niyo magbuhi sin patay di di manjari. Wa dalilul isti'adah, demikian dalil isti'adah, qauluhu ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Ini isti'adah, ini makna sin isti'adah, talabul i'adah. At ini pagpangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin mikilayo ko din Allah subhanahu wa ta'ala ding mga makamumula. Amo ti makna isti'adah. Amin mangayo ko pa Allah subhanahu wa ta'ala sin palayuon ko ding mga makamumula. Kaya dong amoy makna isti'adah. Mangayo ko pa Allah subhanahu wa ta'ala sin palayuon ko ding katan makamumula. Okay na? Amo ti makna sinuno al-isti'adah. Dalong sin Allah Ta'ala, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas. Artinya, Qul a'udhu birabbin nas, imana sin Qul a'udhu birabbin nas,
Ya Allah, ay mikilayo ako dengan kataan kangingian amoy Tuhan singkatan manusia. At ini mangayo ko pa Allah subhanahu wa ta'ala sin palayuon kau dengan kataan kangingian. Nah, ودليل الاستغاثة قوله إذ تستغيثونه أو إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. In istighatha, demikian pagpangayo, maknanya pagpangayo tawag. Pagpangayo tawag. Nah, in istighatha, pagpangayo no, tawag. Law sin Allah, id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. In kamulong niya, nangayo kamu tawag patuhan niyo, nyatay masin Allah Ta'ala in doa niyo. Nah, nasabab yan, in isti'ana, in pagpangayo tawag. Wal isti'ana, in pagpangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala supaya makalayo dengan kangian. Wal istighatha, iwan damik yan pagpangayo tawag dengan kasigpitan. Was syafa'a, iwan pagsyafaat tasihhu an tatlub bil makhluk fi ma yaqdir alayhi bi arba't syurut. Menjari siya pangayuon ha makhluk apiapan jari buat maling menjari siya pangayo nam apiapan jari sa suway maawin upat syurut ka siya buta kaina mula-mula suway buhi in pangayuan niya iwan suway hadir in pangayuan niya ini kato suway qadir kakausan sin pangayuan niya in dumihil kaniya iwan ikaw pat sabab inyat tu sabab saja sila sabab saja. Balikan ko in isti'ana ipagpangayo tabang salita impagpangayo isti'ada impagpangayo amoin pagpalayo dengan kasigpitan. Okay na? Wal istighada damik yan pagpangayo tabang hawak to kasigpitan iwan pagsapaat upat parakala ini manjari ko mga yuhapya panjari sa suwayon syurutnya upat syurut manjari sa ulo suwayon syurut in syurut yung palag nanuno suway suway buhi in pangayon mo ini karwa suway hadir ikato suway makakaus ikaw pat suway sila to magiatikan to sabab. Okay na ito syabab? Taib. In kahinapusan al-zabah amuin pagsumbay. In pagsumbay dalil sin pagsumbay long sin Allah Ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. In dalil sin pagsumbay qul inna salati ya Muhammad baitay sila inna salati sabunna ito di pagsambayang mereka ako wa nusuki ya Muhammad baitay sila inna salati in pagsambayang ko wa nusuki iwan pagsumbay ko wa mahyay iwan sigawi ko wa mamati iwan sin kamatay ko lillahi rabbil alamin in katanya ito pa Allah subhanahu wa ta'ala la syarika lah wayroon duway din kaniya. Hati ingkatan sin sambahayang ta, ingkatan sin pagsumbay ta, ingkatan sin kahuy ta, iwan sin kamatay ta kan saja. Pa Allah Ta'ala di siya manjari hitukbal marway Allah. Nasabab yan in pagsumbay nabaki siya magtu. Mula zabhun lillah. Okay na? Zabhun lillah. Pagsumbay karena sin Allah. Nyari biasin uno, biasin hadi, biya mga maghaj, taib, maghaj kalagan nila magsumbay. Iban sin udhiyah, baka magsumbay uno, udhiyah, okay na? Aid, idil adha, magsumbay ikaw,
wasadaqat, demikian magko magsumbay sa si pagsalak kay nyari lillah, ipag-aqiqah, ipagsumbay karna sin Allah ta'ala aqiqah, nyari din nga mga ulo, pagsumbay karna sin Allah, inyari ibadah, inyari ulo, o inyari ibadat, inyari din nga mga ibadat sa lagu-lagu. Hikarwa, zabhun li ghairillah mahabbatan wa ta'ziman, pagsumbay karna sin maruwaing ni Allah subhanahu wa ta'ala, sawab sin panglagui iwan lasa, pagsumbay karna sinulong duwaing ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay na? Sawab mayta, sawab sin panglagui hasyumbay anyaw iwan sin paglasa kaniya. Biya sinulo pagsumbay hakajinjinan, aun san tao matupanunok magsumbay. Okay na? Sarta matupa mga kakuwal-kuwal magsumbay. Inyari pagsumbay marukay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inyari syirik dakula. Syirik dakula. Matuko panunok magsumbay ko sawab si panglagoy ang manunok atau panglagoy muhajid atau panglagoy makubul, inyari syirik dakula. Syirik dakula. Ikatu gini sa si pagsumbay dhabhun mubah. Dhabhun mubah, pagsumbay mubah jari. Biasino no? Pagsumbay ikaw sawab si panglagoy mabisita mo. O bisita mo, sumbay min kambing mo. Tayo binyato yung problema. Ayaw sadya kambing sintoro kayo sumbay mo. Namang kambing mo raw yung problema. Sa mga kambing sinpang dagbay mo. Sabar ka lang pang dagbay. Ang bisita ko, wala naman diri to. Okay na? Haram. Sa mga kambing mo na sumbay mo, bukod na kambing imanang, may problema. Sa mga kambing imanang, naman yung problema. Okay na siya, Bob? Kiyatan niyo? In pagsumbay, pila na baki? Magto. Zabhun lillah wa zabhun li ghairillah mahabbatan wa ta'ziman. Pagsumbay karna sin Allah, pagsumbay sino no? Ikarwa, pagsumbay karna maruwaing ni Allah sa si paglasa. Iwan paglagoy biya sino no? Pagsumbay pamakajinjinan. Ikatu zabhun mubah, pagsumbay mubah. Taib inyato wayron problema. Taib maray di na sadyain pagpangadji na to, wa naktafi bihadal qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.